Poštovanje i dobrodošli na Nino Di Art kanal. Ovdje ispred nas imamo jednu interesantnu novčanicu od 50 dinara Kraljevine Jugoslavije, pravljena iz 1. decembra 1931. godine. Ovo je jedno od prvih u nizu novčanica Narodne banke Kraljevine Jugoslavije za ratne novčane rezerve, što su odlučili da prave zbog osjećanja situacije rata ili problema, da se u ovom smislu, znači, novčanice pripreme u slučaju rata. Jako interesantna sa ovom novčanicom polako se menja ideologija sličnosti prema francuskim novčanicama. Znademo iz prvih tih dijelova, kad su još pravljene, jel tako, čak i sa slovima francuskima i tako. Lijevo na novčanici je kralj Aleksandar I Karađorđević u generalskoj uniformi, te sa ordenom Karađorđeve zvijezde 3. stepena sa mačevima, jel tako, na prsima. U sredini novčanice je prikaz Boke Kotorske, ulaz u Kotorski zaliv kod Veriga. Snimak je kao iz zraka. Vidimo ovdje to plaventnilo i to između kao neba i vode jako zgodno stvara taj odnos smeđega, znači uokvirno sa smeđim čini finu sliku umjetničkog dojma, tako. Desno na licu same novčanice je vodeni znak, portret u poluprofilu, gledano sa leve strane prestolonasljednika Petra II. Karađorđevića sa sokološkim kapom. To je normalno, ideja je u tom vremenu bila, jel, to jugoslavenstvo i takve ideje, sokološki krug ili sokološko udruženje. Lice novčanice uokvireno je sa širokim stilizovanim ornamentima iz Miroslavljevog evanđelja. Miroslavovo evanđelje je kodeks, odnosno rukopisna knjiga. To je jedan od najznačajnijih ćiriličnih spomenika srpske i južnoslavenske pismenosti iz 12. veka. Pisana je za vreme Miroslava, brata velikog župana Stjepana Nemanje, a tad je Miroslav bio knjaz humski. U kratkom obliku sam dao, to je pregled, jel tako. Iza novčanica, ili gledano, jel tako, sa druge strane novčanica, vidimo konjenika, normalno, to je konjenik, mnogi prepoznaju, to je Kraljević Marko na konju. Prikaz je prema skulpturi Ivana Meštrovića. Ivan Meštrović je radio cijeli niz ciklusa za kosovski ciklus i tako dalje, mnogo je poznat po svojim radovima i tako dalje. Levo je vodeni znak, a desno je stilizovani beli orao rašini krila sa višebojnim štitom na grudima. Šta je ovdje dobro možda reći za ovaj centralni dio same ove novčanice tu, jel tako, konjenika, jel tako, Kraljevića Marka na konju. On je postavljen kao gol, bez odeće na konje, što je malo komično za rad jedne skulpture. I to su mnogi Srbi reagirali u tim godinama kad je to skulptura pravljena, ne ova novčanica, nego kad je sama skulptura pravljena. Tako on oslobođen bez robe, što je čisto nije ni u redu. Kako bilo da bilo, to je odavno napravljeno, tu mi ne možemo ništa.
Uređenje ove novčanice za izradu je crteže bio zadužen Panta Stojičević, a ovu gravure, jel tako, je radio već i kao mnogo puta Veljko Andrejević Kun. Vratit ćemo ponovo na prednju stranu. Znači, toliko za sada. To bi bilo to. Veliki pozdrav, Nino D. Art.